Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča za jačanje muškog akcijskog potencijala. Za Božić i Novu godinu žena od svog muškarca očekuje crvenu ružicu i tulipan. Da bi vaša noć bila savršena, pojedite šaku jezgara od oraha i neće vam biti potrebna Viagra koja ima bezbroj kontraindikacija. Orasi sadrže nezasićene masne kiseline, omega-3 esencijalne masne kiseline, vitamine, minerale i biljne proteine, a koji pomažu današnjem muškarcu da bude pravi muškarac. Ali nemojte pretjerati s orasima da ne dobijete proljev. Plodovi oraha daju vam iznimnu energiju i mušku snagu. Ukoliko nemate pri ruci dobru šaku oraha, odnosno 12 jezgara oraha, poslužit će i lješnjaci, bademi, pistacije ili kikiriki. Do sljedećeg susreta. Bog!